Kuai Tulashiko RD Block ni Bishingo Khobjangnai Champa Awar Ojon Moidan Kamio Tulashiko RD Block ni Naikol Mabai Champa Awar PSC Center o kaisa emergency malaria mass screening camp khlaijakha malaria mass screening camp khlaithanio Ojon Moidan Kamini Tongkosong Lukurok Manjakha tai Maganang Bithi Burairok Bahaino Bagjakha tai khorok thamchidok lukurokno malaria test khayui khoroktam positive mankha osalo Oro tini tam ni bagai faimani जों oro tini malaria notuyai जों samung khainai hi faimani do oro जों malaria mass screening mane ujan moidan kami o jaga angkha backward area o jaga o जों jodi abono borok no naya hangkai borok malaria manjagai tong hangkai borok to o bai hospital be onek chalu borok na जों abon bagai oro phaiye जों test ma khaipai ka phai koijana no rok tini test na hajakha tini test khaika total 36 hingka aro ni bisingo tongo positive 3 jona khorong ni hingka pf te khorak sangkai pv positive hingka cherai 5 bosoni cherai acha angkai mo sabo organize khai sab khai ka hingka जों tulasiko block ni hoite जों te oro champor psc ni hoite जों phai under is sampasora hambai tini phaimani khai omo emergency malaria health camp khaina ni bagi khayo unkha malaria screening khaikha khai जों malaria screening simi je bithi nangmani omo robo riklangkha koijana unko test khaijakha total screen khaimani kha 36 ke positive rokama manjakha positive hangkai 3 jona mankha pf 2 jona khai pv 1 jona hingkai unko aron bisingo koijana female koijana male rok manjakhana cherai rokhai to tong cherai 2 jona cherai 1 jon khai female lesser male kom female basic nong mo kami khai ojan maidan kamjon maidan